bakla hakita ji haita gi bru ki bawan pen big man katsan snem Kahnyaw Trap Youth Council HYC hakashitarik rempang kalapan benaban penlong ya ka political awareness program kabalatip kumkarai daw campaign arjar arpulai ban pinsngau thu patba karukam jed ekonomi kmat syakayeng darbar thawan. Yakni ke program in penong hakan riu terik rempang ban sedang namot peran. Ubak Robert June Karjarin ulaong bakajing temu ban pelong yakni kajing pensyai patba kalong ban yo ikinong ilam kejela kibabit ban sensyar haki sans nem banwan. Kekenhun nong sensyar bethamai kanwan rai karoi kapar haki liang barok hakajela ulaong ru bakapor election kade kapor bahaka shisin sans nem ki patba ki IT yaki lakam sensyar haki nong mikmat bethamai. Ni hak ban simkhia ki baik ni hak ban alert ye kide but kumbang om wat nakatang ni burom ye garti sendiar penyat jong ka concern ka India ka ba ai mon like lu ye ki baik ban jit ngin no penbor kan kani ka rai daw campaign ajat pelai kamdi ka pressure ka jongi ki bru ri kadi tang ka jing hikai ba jing pet kan mau jongi ki bru ba sai simpat in pen la bok ka daw khang ba mangi ku ka jelat ngin roi ngin par but ki hok long kanti jo kajak meru jongi nyela penek paksa bat kum chu ru ni la banwara ye kita ki anya dari ki bala ban yada ya gari bar kajak meru jongi na maro beli kita gidi ki ba kongsam kita gidi ki bangi keren barok samsnem tilada ngimyo ye ki beru ki bala ban yarap lang ha jing dorbar ki bala ban sensyar ha ka hangte ye pos sekretariat ki jing ki jongi barbor ki sep ino na beli ngimyo ye kita ki nong thoan ki ban yarap lang yang ni ban penurlong ya kini ki mat ki jura ki ba ngilaya ki ngila keren man kasang senam ya ke ba ki pe ba ngilap ba ki kersan nangi man kasang senam aman ba dawa isu ki kersan andre kam kalong ba ngimyo ta ki bru ya badan ya ka political will di mentang ya hapan pentkena bangin jin ki bru ki bandon ya kata ki serious political will kanang ba ngila ban penurlong ya ki jing terang ki jing anut jong gari ba kajak bru ni terus